وادبا حمزة رايم واقول كل يفتش فلي حمزة كم السلام عليكم وعليكم السلام هاي سلام تانا ركراون دي دنتا ما شيخ سلام بوداس ان شاء الله انما كافر السلام تا كراون دي دنتا ما كفرت لا يصير ما تو كفر في يفا غيا سب كو هي فين جاور يوم سنجل فيديو في الدايه وانجل ابي ادي سميت خنا رتي اللي موتيه تكوجي انا ريكو سي دبيسو تري بدل دغني والله جولت يا تو لا هون يجرا درس ابي يريران شيطان الرابرتي بيتي يوم حديثنا كسن جروفا الرابرتين جرو رسولات عليه الصلاه والسلام غافته طيب تجي مال اتون وانت شيطان سن اديم سوان خيس ولين تران سن را غافنان وان شيطاني جرين رسول تيميمي صدق وهو كذوب الرسول جريني مي مال رتي تخجي بشيطان نكجي بنجن شيطان رسولات ابي رسولات غافتني لا لي درا بيت المال تترفكسي بيخ سناغل تسين ادي سديريسون بربانه برغباب سما لك ديريسون انا ما اكاتا اني تدبي بشكنا كميت الرابرتي تجونا بروفيت الرابرتنجو رسولات وان اني غد سيناسن هاي ناوس شيطان بسجدو ناوس ابي هريره بيت المال يبوتري شيطان دفيت مسكينه يغدي غيا لمدا غيا صدقا غيا خان قبلان والله لا ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناغل ايبر امزاكو وانجي نيتون جوابس ما كتاب ماسكي داني كتاب برغا فينجي جوابس ما مالك وان كان جيت رامتي سيكون كتاب ناوسيدا حديث ناغل اكيدي يتو ناغل سرت ديرسو فين بر امه ابي اكسما امام الدين جران حديث بر نمو نمد يتو ور وادو بسنو بيقا ابا بريران اسرا برته ابراهيم برده جيمو رسولات اسغافته مال سينجي اسايب تخه اورتي بشنغا يدو تشك ابو سن وانجي رسولات غافته مو ابو هريره شيطان ابراهيم برده جي اوكي طيب شيطان مال جي وهي الله لا يا نسيدي ساغرانا دابو ما وهين سيبرسيسا ونخن سفيدا قبل دجي مونجن شيطان تجي ني بر ناو سيغاري تبا وهين سيبرسيسا تشونكوني شيطان يا باوريرا برسيسو متنكن اتدفينا فكا اكاد تفكا دفيها سايبر اكيد irra isarra barate khanjir wa isarra barate khanjir unjir rasul ra barate male shaytan rambaranni rasulan janne lakke shaytanni wan takkan sibarsisa wanni san sifayyati je munjenne dubbi je entana nabi muhammad timemiti nabi muhammad gafate wani je randa khopat yogga walen jiranin siyasa ujiranga shaytan afa bawre ranga shaytan tikki jar safakatu manjen sim bersisa wanni tun sifayyati narra qabaddu jeen nangeysini bar shaytan jeeni bar janne duba sim bersisa chun barnota jechun isarra nam hajo kaini rabbi nisan jechun rasula gafate mal sinje e saifiti wan inni taati jeen kana wan birature wan jeenan aya kananatti akkanatti me jannan rasuli dubbisan jannan duga dubbate ammo inni kijibada jedhen male isarra barate injir namta simba amadu fe namta an sim berson sinje ofiyo anati yani barata min barat sitti dufni aba hurayra time abu muaz wani shaytan aba hurayra time aba hurayra wantana wani sambarnota mo barnota qur'anu me time qur'ana dagesan nabi muhammad barsisan abi hurayra male shaytana mitika bara shaytan ante abi hurayra shaytan abi hurayra tinne ittihime bar hime dubbi sanje ni bar inni indinne baran barsisa isati mitika barsa chu namada ite warra baratu farra qaratu wa itime de aba wasimu wen sinje la jenak amata ko yonge ise jecha to barnota jecha to ko namni si barsisa okay abu hurayram barata barsisa nisa shaytana jecha to ko namni si barsisa nje oso lal qur'ani muhammad ibn wa shaytani fide shaytani rabbi muhammad mara dage mi yaro qaramu shaytani sa dage pro mada ge khanati me ba wanni me duga da okay bareda ragafi jechum sarma sirayso ala kulli an namne ketti fudatu amza wanja hadisa wantarati jira amza qur'ana malen fudatu jaran duga mosoba
warri waan kana oofu ummatuma gartee akkaataatti jibbaa kiyya facaasu wallaaleedha. Sigalee Hamzaan quraana ni fudhata, hadiisas ni fudhata. Allahu akbar. Hadiisa quraanaa wajji wal faalleessu immoo fudhatu. Fakkeenyaaf yaada bareeda. Hadiisa gartee kitaaba Irwaa'ul Ghalil keessatti odeeffame asirratti jechuun fadhu hadiisa akkasii kan fudhatu. Okay, hadiisa ni filattaa jechuu malee jechuun hundan fudhattu ni filattaa miti. Hadiisa kana fideetiin quraana irra kaaya yoo quraanaa wajji wal fudhateen fudha malee yoo quraanaa wajji wal faalleessin fudhatu maaliif yoo kanaan jettu taate Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana kana keessatti dubbatee kide afalaa yatadabbaruuna al-qur'aana walau kaana min cindi ghayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kathiira wahyayni siin jaan wahyiin lama tasamii buute waliin dhabdu walii galle wahyiin lama tasamii buute waliin dhabdu akkasii bareeda. Okay, bareeda. Fakkeenyaaf amma jechuun waan quraana keessa hin jirre hadiisa irra jirtu waan quraana keessa hin jirre hadiisa irra jirtu ni fudhatta. Abba takka nama hin jirtu qaba. Okay, attahiyyaanni quraana attahiyyaanni gartee hin jiru quraana waan irra salaataa jaamale attahiyyaanni hin jiru. Salaata keessa irratti. Ni salaata kami salaatati? Mau bolta. Allah ya. Abu Bas jolle bete la sete. No, itu ya akas mana gamiti. Akas ka. Wan Qur'anan wal falle akas mamiti ustaz. Imam Nur salata rajit kumare. La ni salat itu ka bal wal magafa tu. Naam, itu wan. Okay. Akami salat at-tahiyyani Qur'ana wan Qur'ana falle sun furadu jette. At-tahiyyani Qur'ana surah birabbin nas ila Fatiha ila birabbin nas injiru. Rukunin is garte warka'un nijra. سبحان ربي الأعلى بربي العظيم سمع الله لمن حمده ونجام تنجرت أكمل صلاة القرآن رنجرو حديث فرأتشون حديث أنا فرأت تمام قرآن رنجر رجع قافي بريدا قافي تيرو مال الله سبحانه وتعالى قرآن في ستدبته كنجا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلاة هندين إسا قرآن في ستدبته أيوة أمو نبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي في حديث حديث صحيح at the same time Abu Mazuk acha log guru bere lagi at the same time Quran sifideti hadith alle sifide inna salata kanat ala almu'minina yani at-tahiyyat sigafad at-tahiyyat asluha fil Quran ay sajra fi at-tahiyyat al-mubarakat as-salawat aslin salata Quran kaysa jiran imame salata jira mele aslin sa nabi malki sallu kama ra'aytum kun hadisa ka hadisa hadisa bar nabi nubarsi injiru qur'an at-tahiyyani Quran ranjiru mi me abu maz wanta kagol la la haso wal atimma haso khay ko fozum tay wanena na so dage fachaje wonni jawab suma fi wallahi ga sifiti tadade التحياني قرآن خيسن جرو سمع الله لمن حمدان قرآن خيسن جرو مالي جنفودان نيجي تكسيمره سيتو جده وان قرآن والفال سن فرد دويت ولو فال ليسن يفال ليسن أكيد فال ليسن انجرو قرآن رنجرو التحياني سمع الله لمن حمدان انجرتو حديث رسول دركت حديث رسول نرقرو جرتا وان قرآن هذه يو قرآن رجراته دبي رسول سنا قرآن ولي قلت ملين فردون انجته برغو لا لما فكينيا معازل ما خيتي بر شكوي اكاس انكم امو ابان كندل لره اكاس اصلي نساء باخيتي دبتي به صلاة غرتي أصلين إساء قرآن خيسة ربي مدبت نبي كن معلم الدين دين كان برسيسة سيجالي أكاتا اتصال نمو نبي نبرسيسة سيجالي في جراور أوكي أوكي براخونا أوكي رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم مرتين تمرة صلاة أنيس مخري ونبرا قالت وما وان براتي تفراتين عمو جتشن أموتو ما فكت دباتو مالي لا والله ركم لين because يجون حديثاس يرو غريس حديثا ندو برتاس قرآن سندلي فتولي فدته okay يرو غري ميتس ما بيرن جيران
Sibira Okay. taayitiin haasa'u jira lachuu. Hadis Sibirratti haasa'u jira. jechuun video hedduu na bira ga'e hadisni kun akkana dubbii hadisni sahii akkuma sahii Ammallee bar sahii. hadiisan hin fudhanne sumaaf hin hima bar ammas kanuma sibira jiru kana. Hadiisa Okay. akkam hin fudhanne yoo naan jette siifin hima. Hadiisa kabajaa ergamaa rabbiiti keessa. Okay. وأزواج أمهاتكم جاء نبي محمد على منا ميكا كبا قرآن الرتي Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam Qur'aan irratti haadha manaa hangana kabajamee ibsa. Ammoo garuu seenaa isaa keessatti fi kitaabban hadiisaa keessatti ni jira. قرآن رنجراني مي جري Aya. نجراني مي قرآن رمقان ساني Jira bee maali? حديث ساني جرامي عائشة نادى من ينوتي Abumaas ta'ee gaaffii bareedduu naaf jedha. Waan akka raara gaaffii. ما الفقوت هذا كون جاجرانا Lakki gaaffii yoo no جتور أنا ما أقول دقا والله همزة والله I was confused because جماعة قرآن أساسي ندى حديث ندى لا النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ولكن اللهم صل على محمد إنما أنا بشر مثلكم جي يوها إلي أنا نمك خيسانيتي أكاس ولكن أمو وحي النقود ما دي كسيبتي أكاس عادوا متابعي المناماتي نبي نسنفور أوكي أما جارتيلين نبي قرآن خيسان جرتو ما خد التراجع جوديتا بقابي ترى توديت يا حبيبي أوكي وايك أبري راسي قافر دايه عذاب قبري إني أمان تون سيدي بيتي لمان سيدي بياجرتي هو ما تونجل تاني يجون حديث أسين فرات تاجر يما حديث أرر لقي أجرا نيم فرات أو في فلات ماله ني فلات ماله ني فرات أوكي هاي بي قبري ربي القرآن كيف تدبته يمي قبر النيات بفتمتي جرتي قرآن خيسان يودو يس نمكا وانا ربي نوي ميمي أنا بالبلسة إنماتو أبو دون كون يو وبلغي لمان ولا جيساني كوباي الراغي سيغرسي جي قرآن نمبر ايوه فتلا قرآن يما أكتس جرى لمان والأولا ايوه عذابني قبري نجريته من تمون أمن توقع حديثات أخي قرآن هذا بسوري الرافت موسي قرآن قبري دبت أكا حديث رسولات تي حديث سيا رسولي دبت صحيح قبري وايك قبري رسولي هم مو هنم نبرتو تساتي سابوت أبو أبو نرد ما what the hell is this man don't keep calling me block God والله لا بلوك نقولين من جرمان إن شاء الله لا لي بوي دانت نازو بس جابر بوي نادو بس خطو أسين أوكي لا لي والنجرو الله سبحانه وتعالى آية مقبابا خناني نسنر بتين على أنا لنا جان أبو مفدي وانا دوبتين أنا سدران جرامتي أولناك في الرأي هاجو وانا ساندك ناس هاجو وانا مدرت أنا نما ديلا سنكبه بدتا أنا متإفيف دفن أنا قرصاني بنا أنا متإفيف بنتا أنا إساني لقيا أنا متإساني لقيا تناف سلا أكجلتني في وهم دخيستو تعربانا تلي كما يسني قد كافي قدان شيخي شريف خبيخو في واللالان ربنا الرب خيانة سنين كبير جرو أمو وان سنين في ربي ولد موسى تخوقاتي سنين دلقنا فكينيا مورا أمانتي تنخيسا قاول باسو والله دبيتنا لافتت الله جنا جرخي نبي محمد عليه الصلاة والسلام meerrachi deebi'aa seenaa saalaala anta nama isinii dhaama isin irratti dheerachuun fadhu hoggaa haasa'uu feetan ammoo obboleeyyan keenya mucaa karee hoosanfaa Abdullahi Mo'in laala fittiin gugguraarini dirruma baase Hamzaaji anas si hayyame dirruma baasaati bakka birraa buqqaasuu feetan dirruma baasaa firraa buqqaasaa wallahi izni namni firraa buqqaasuu fadhe kunoo ammaa dhagayaa أنا هيما إسني قولي والله نمني
aboo kaafirticha san biran dhaqinaa munaafiqticha biran dhaqinaa isin jallisaa warri jechuu feetan sa'a lamaaf ifirraa buqqaasaa yoo barbaaddan yoo isinit dhagahamuu baatee waa isin keessaa isin hooqe ifirraa buqqaasaa tun hayya mana biraa taate waliigallee takkasiiti galatooma ulfaadhaa hagan maan isiniin ja'a nageenyaa tura Ani assalaamu gaafi alaikum qaba deemin hamza Hamza gaafi. salaamu alaikum laalaa yoo rakkattan jechuu fadheeti anastaa yaaf yoo Hold rakkachaa on, jiran gaafi. taa'e rakkoon qabu hamza yaa taa'e hayyee dubbadhu obboleettii ta'e Ani abu gaafi muwaaz qabu. akkami nagaa fayyaa abu muwaaz Fayyaa akkam Hamza. abu muwaaz nu dhagaa yaadiiru eessa oole Okay, ani gaafi si qaba. Gaafiin qabu siif. Ogoogu dhufee si dhageeffadha. Sheekotti biraallee dhageeffadha. Like quraanni keenya kun ka si bira bu'ee fi ka jara biraa ka qara'anii tokkoo moo tokkoo miti. tokko lakki qura'aanni tokko waan nuti irra wal dhabneetu jira malee Yaa waan sana amma waan isin irra wal dhabde sanii isin kun warra nurra beeku. ani amma fakkeenyaaf laasse malee teenya qura'aanni keenya kun irruu mitiin ja'a guutuudha Okay. qura'aanni kun aayata 6,236 aayata kana ala aayanni alatti hafe namni jedhu ni jira juuza 30 sajdaa 15 sigalee harfi 320 ol kanaa alatti hafe namni ni jira jedhu yoo jiraate karaa nabi muhammad irra osoo hin ta'in karaa ummanni dawlaan abbaasiyyaa baafte gubbaa jira fakkeenyaaf ammaa ani aayata dhagaan nama tumaa jedhutti namanu aayanni san nabi irratti hin buune aayanni dhagaan nama tumaa jedhu nabi irratti hin buune umar keenyaatu fidee jedhanii umar irra kaa'ansii galee haashaa lillah umar illee waan akkasii dalaguu irraa qulqulluudha hedduudha aayatawwan quraanaatti kafruunis ni jirti tanammoo abbaan ulaallatee adda baafata salaamu alaikum laali si malee islaamummaani nama gurguraa fi bitattiin ajajnee beeke kan islaamummaa saniin keeysan jiru islaamummaa nama gurguttee bittu islaamummaa dhalaa akka meeshaa walirraa bittu san keeysatti if yaamuudhan jibbe tanaafi muslima qofa ifin jee tanaafuu wal addummaan ka jiru tanaa quba qabaaddo jechuu fadheeti Okay. Aye, yoo wanni akkanaa jiraatellee amma like ni jiraami akka keenyaa hagana barachuu jiru kuni confuse waan ta'u jecha eega isin beektan warri gurguddaan nurra beektan kun keessaan silaa waan kana isin bakka calloo barattanii bakka irra geessanii achi booda silaa nutillee akka barannu nu gootanii bareedamoo hogguu isin warri real modelii keenyaa agartee sheekottiidhaa sheekotti gurguddoodhaa ka warra baratee jennee hogguu isin asirratti wal loltanii nutiif example akkam kannaa jirtan. Warra biraa thank you hoo. gaafii bareedduudha ajoote laalakki gootu wanta akkan si malee ilma namaa rool modeeliin godhatin yoo nabi muhammad taate malee alayhi salaatu wassalaam ani har'a yoo rool modeelii na godhatte boru dogoggoruu hin danda'a si galee ani maybe akkaati itti na yaaddu ala gabricha dadhabaa fokkotaa tokko ta'uu hin danda'a dilaawaa tokko ta'uu hin danda'a yeroo hunda rool modeeliin kee nabi muhammad haa ta'u alayhi salaatu wassalaam Yaa ba inni gabbeena barsiisaan jiru ka sheekotti marraa barachaa jiran that's what I say malee waan biraa hin sheekotiin laal yoon amma fakkeenyaaf ani sitti dhufee na dhageeka wayin siima ani yoon sitti dhufee nabiin akkana je'e rabbiin akkana je'e kanin siin je'u taate narraa fudhadhu yoon ammoo qoshaasha mataa kiyyaa barreeffadhee dhufee kanin sii himu taate fuulaan na dhayi anaan sitti himu jira hamsaa ishee jaabir laa jara keenya warri dogoggora fudhatan hamzaan
sheekotii irraan baratinaa sheekotii ma jalan yaada sheekotii jalan deeminaa jiran. Barnoota sheekotiin kannitu abbuma feetee irraa fudhanna. Osoo gartee jinniin isin barsiifte barnoonni ni fudhata. O shayxaana irraan baranne abaa ureeraan ni kijibe jara he. Shayxaan ni barsiifne abaa ureeraan daa'ima. Ni barsiifne jaaha. Namtichi waasitti hime inni kijibaadha garuu immoo wanni inni hime dhugaadhaa jee. Ilmiin lugaama nama islaamaati bakkuma feetetti yoo argattee wanni fudhatta. Tanaaf ani wanni sheekotii jalan deeminaa isiniin jedhuuf amma waan takkaa jira waa lama qofaan isinii hima sababaa. Yaada tokko hin dhageenye ikhtalafa fiihi ulamaa kan jaan. Dhiifama naa godhiiti inshallah waa'ee sheekotii kakaafte kanarratti waan simaleen si gaafatte waa'ee sheekotii kanarratti tafsiira mufassirtoota hin fudhadhu jettee turte dhiyoon tana si dhaggeeffatu turre nuti illeeni sagaleen kiyyanii jiraami amma akkana godha Sheekh Abdullah bakka sheekotii tanarratti sagantaa yoo gaafii taate ani gabaabseen isinirraa boo uummanni as jalaa gabaabsee jiranii isin dheereessuun fadhu. Gaafii tanaan qabaanis waa'ee sheekotii hin fudhatinaa hin jenne gizeetu tafsiira quraanaatis mufassirtoota irraa hin fudhadhu jettee turte dhiyoon tana. Waa'ee sheekotii tana irra deddeebi'amtee turte waan kana gaa egaa amma immoo yaada isaaniitiin jee malee barumsa isaanii hin fudhatinaa hin jennee jette. Duba namni nama hin amanne irraa barumsa akkamii fudhata? Nama hin dhugoomsinerraa akkamii barumsa fudhata? Gaafii bareedu. Jechuun waan kan ulfaatu mee akkamitti? Naafsa Sheekh Abdallaa fi ati fi Abaa Hureyraa kamtu irra imaana qaba? Mana isaanii mana meeqaati? Ani achitti barummaa takka keessa. Suman gaafadhe sii fi Abaa Hureyraa kamtu imaana irra qaban jiru? Sahabaa nabiitii Abaa Hureyraan Hamzaanaa fi Abaa Hureyraan gaafa shayxaana irraa baratu shayxaanni sheeka ta'eeti. Inusin gaaf dallaa kiyyanaa deebisi. Abaa Hureyraan gaafa shayxaana irraa baratu shayxaanni sheeka ta'eeti. Sheeka ta'eeti miti. Maaliif irraa barate? Waan santu waan nama fayyadu waan ta'eef jecha barumsa tokko irraa barate. Waan isin fayyaduun irraa fudhadhaa jiraanis. Shayxaanni khajallina isaa inna shayxaana aduwwun lakum fattaqiduuhu aduwwaa ka rabbiin je'e ammoo beekumsa irraa fudhachuun ni jirtii nu barsiisa. Abbuma fedheehu dhageeffadhu. Laali naafsi jecha kanaan hin gabaabsa. Abbuma fedheehu shayxaanallee haa ta'u waan si fayyadu gaafa bira garte irraa fudhadhu. Naa qabadhu Abdallaa fi yookee. Tabiraati. Afkaara isaanii fakkeenyaaf waa lamaan isinii tuqaan jee. Waa lamaan tamii ikhtalafa fiihi l'ulamaa isin jaan. Eenyu tahanii wallaban isaan? Waan rabbi irra wallabanii maal jechuudha? Wanni rabbi isaanaa qorii fooniitii kan namni bubbutee irra wallabu. Wanni rabbii nama walii galchite malee nama waliin dhorkitu Abdallaa kiyya. Okay? Sahabaa wallabuun turre Imaamuddin tun aanaa jenne malee Abdallaa Hamza falmiin godhuu jirtanii gabaabsaadha falmiidhaaf wanti qabanne beektaa jiru jara keenya. Inni si deebisaa deemuu jira akkasatti deemuu jirta waan. Abu Maazif kanna. Tole. Assalamu alaikum. Hangarmaan jechuuf adeegala.